I veliki pozdrav svima ljudi, sama je Stefke i dobrodošli u novi video. Ljudi, u ovom videoklipu malo pričamo o temi zašto se slavi Nova godina. Zašto se slavi Nova godina, zašto je toliko popularna u celom svetu, zašto je ceo svet slavi, saznaćete u ovom videoklipu. Ostanite do kraja videoklipa i saznaćete i ono što niste znali sve do sad. Zašto se slavi Nova godina i kako je nastao običaj slavljenja Nove godine? Po definiciji, Nova godina je dan kada po solarnim i sunčanim kalendarima počinje sledeći kalendarski datumski ciklus, odnosno to je prvi dan u sledećoj godini. Jedan od najstarijih običaja čovečanstva je proslava Nove godine. Sve kulture i narodi koji koriste kalendar slave i vesele se u Novoj godini. Neki kažu da su Kinezi prvi slavili Novu godinu, drugi su bili stari Germani ili Rimljani. Znamo da su Kinezi oduvek poznavali svoju Novu godinu koja dolazi posle naše svečanosti, su tom prilikom trajale nekoliko dana. Stari Germani su počeli slaviti Novu godinu kao obeležje promene godišnjih doba. Zima u Novoj zemlji počinje otprilike sredinom novembra, a to je bilo doba kada su staroslovenci sakupljali žetvu, budući da su se tada svi okupljali radosni zbog obavljanja žetve i odmora koji je nastupao, veseli su se, pa je tako i nastupao njihov praznik, početak Nove godine, premda je mesec bio novembar. Kad su Rimljani osvojili Evropu, promenili su vreme slavljenja, pa se Nova godina počela slaviti 1. januara. Prema Gregorijanskom kalendaru za njih je Nova godina predstavljala simbol početka novog života i novih nada za budućnost. Ovaj običaj i značenje što se pridavalo Novoj godini ostali su sve do danas. Zbog tog mi dočekujemo Novu godinu veseli i srećni, jer se nadamo da će nam doneti sve najlepše i da će biti puno bolje nego prošla. Doček Nove godine je na staru godinu 31. decembra, zadnji dan u godini. Slavi se širom sveta. Često se po većim gradskim trgovima slavi vatromet, pevanje ili plesom. Zadnji 20 sekundi odbrojavanje do ponoći kad se ispaljuje rakete. Jedan od prvih naroda koji je počeo slaviti Novu godinu su Kinezi, a trgovci su se tada međusobno darivali sitnicama. Slavlje ulaska u Novu godinu razdoblje staro je gotovo koliko i sam čovek, ravnajući se prema zvezdama bez čuda moderne tehnike. Stari su narodi obeležavali prelaz u novo razdoblje darivajući se međusobno sitnicama. Istorija proslavljanja Nove godine nije pouzdana, utvrđena, ali veruje se da su Vavilonci to činili još pre 4000 godina, kada je proslava trajala 11 dana, a svaki se dan drugačije slavio. Rimljani su takođe slavili Novu godinu, ali se njihov kalendar menjao na svakih novim vladarom sve do imperator Julij Cezar 36 godina pre Hrista nije odredio 1. januar za početak Nove godine. Inače, Nova godina je kod Rimljana bila prosvećena Janusu, bogu sa dva lica koji jedno gleda unapred, a drugo unazad. Za katolike i protestante, novogodišnja je noć uspomena na Svetog Silvestra, 34. papu nakon Svetog Petra I, koji je preminuo prirodnom smrću, 31. decembra 335. godine. U Evropi se 1. januar slavi od 7. veka, a javno počelo ga se slaviti u Francuskoj tek 1563. godine. Danas Novu godinu slavimo svi, a ona prvo stiže na linijska ostrva
dok poslednji slave na Samoi i još nekim pacifičkim ostrvima. Izvinite zbog mog čitanja, malo loše čitam, izvinjavam se na tome, potrudit ću se malo da poboljšam gramatiku, inače to mi je malo loša strana. Nadam se da ste uživali u ovom videoklipu, nadam se da ste nešto novo naučili, pošto jedna mala promjena nikad ne škodi. Tako da čisto, čestitam vam novu godinu 2020, da ju dočekate u ljubavi i sreći, da vam bude najbolja godina. Svakom ko pogleda ovaj videoklip nek se desi najbolje što se može desiti u 2020. godini. Također onima ko lajkuju nek bude sve najbolje sa zdravljem, sa životom. Onim koji subaju nek budu dobro u situaciji sa parama i tako dalje. To bilo to ljudi u ovom videoklipu, nadam se vam se video, ako jeste ostavite like, share, subscribe, to je bilo to od Stefketa, goodbye, srećna nova, goodbye.